Ovog vikenda televizija Pink je sa vrhunskom gledanošću pojačala svoju lidersku poziciju. U petak sa 22,67% ukupnog udela u gledanosti Pink je bio ispred svih televizija. U prime time terminu Grand Show je ubedljivo pobedio veče sa Ivanom Ivanovićem, gde je Pink imao 32,4% gledanosti, a televizija PST 25,2%. U subotu su rezultati bili još ubedljiviji. Pink je sa 22,02% udela u gledanosti porazio konkurenciju sa velikom razlikom. U prime time-u zvezde Granda su bile značajno jače od svih programa ostalih televizija, pa je od 21 do ponoći Pink imao 31,86%, televizija PST 18,99%, a RTS 1 18,26% udela. I konačno u nedelju Pink je imao punu nadmoć nad konkurencijom. Sa 22,03% naša televizija imala maksimalnu dominaciju. Kada bi se spojili rezultati drugoplasiranih i trećeplasiranih, Pink bi i dalje imao značajnu prednost. U top 10 je ušlo čak 6 Pinkovih i 4 RTS-ovih emisija. Najgledaniji juče su bili Trenutak istine, Paparazzo lov, Show snova, Nacionalni dnevnik, Nedeljno popodne kod Le Kiš i 3 puta da. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.